Ovako mislim da možemo da krenemo, a kako dolikuje trebalo bi da počnemo sa molitvom. Molim vas da ustanemo. Blagoslovite Oče, Oče naš, ti že jesi na nebesi, da sjati ime Tvoje, da prijedi carstvo Tvoje, da bude Tvoje Tvoje jako na nebesi i na zemlji. Hljeb naš nasušni daš nam dnes i ostavi nam dolgi naše, jako že mi ostavljen dolžnikom našim, i ne vedi nas u iskušenje, i izvovi nas od lukavog. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, ninje i prisno od vijeki i vijekov. Amin. Gospodi, pomoli, Gospodi, pomoli, Gospodi, pomoli, Oče, blagoslovi. Amin. Amin. Časni oci, uvaženi oče Proto, braći i sestre, evo nas pod okriljem praznika vavedenja Vladičice naše Bogorodice i uoči još jedne 21. godišnjice postradanja našeg dragog brata Nebojše M. Krstića. Kao što je poznato, ili bi trebalo da bude poznato, Nebojša M. Krstić, ugledni pravoslavni mislilac i publicista, osnivač Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma, neustrašivi srpski rodoljub, političar sa krstom i u svakom smislu istinski Hristov vojnik, mučenički je postradao o vavedenju Presvete Bogorodice 2001. godine, polažući život za krst časni i slobodu zlatnu. Tribinu posvećenu uspomeni na Nebojšu ovde, u njegovom rodnom gradu, pokušali smo da organizujemo prošle godine povodom 20. godišnjice njegovog preseljenja u nebesku Srbiju, ali nažalost, usled različitih poteškoća nismo uspjeli. No, slava Bogu, ove godine u tome jesmo uspjeli, te bih želeo da se kao direktor Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma zahvalim njegovoj svetosti arhijepiskopu Pećkom, mitropolitu Beogradsko-Karlovačkom i patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju i njegovom preosveštenstvu episkopu Niškom gospodinu Arseniju na blagoslovu, zatim Niškom univerzitetu na prilici da večerašnje sećanje održimo u ovoj svečanoj sali, kao i bratiji iz družine Svetokralja Milutina i Kulturnog kluba Crnjanski sa kojima smo ovu tribinu organizovali. Hvala svima vama na pokazanom interesovanju, a naravno i uvaženim učesnicima koji su došli u carstvujući grad Niš, u grad Svetog cara Konstantina, da nas podsjete na lik i delo blaženopočivšeg Nebojše M. Krstića i na srpski zavet koji je Nebojša na pravi način posvjedočio i svojim životom i svojim postradanjem. Pozdravljam časnog đakona Hadži Nenada M. Jovanovića iz Beograda, sekretara Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma, Marka Dimitrijevića iz Beograda, predstavnika Kulturnog kluba Crnjanski, i Vladimira Dimitrijevića iz Čačka, uglednog doktora filoloških nauka i pravoslavnog publicistu, Nebojšinog prijatelja i saradnika iz najranijih dana njegove borbe. Takođe bih želeo da pozdravim i podđakona Dušana Miljkovića. Uvaženi gospodin Miljković poslao nam je svoju besedu o Nebojši M. Krstiću, koju, nažalost, zbog kratkoće vremena večeras ne možemo pročitati, ali će biti objavljena na sajtu družine Svetokralja Milutina, gde će svi zainteresovani moći da je pročitaju. Pre nego što pređemo na radni deo našeg večerašnjeg sabranja, koristim priliku da podsjetim da je, čuvajući uspomenu na svog osnivača, Centar za istraživanje pravoslavnog monarhizma uz saglasnost porodice Krstić 2013. godine ustanovio memorijalnu plaketu koja nosi ime i lik Nebojše M. Krstića. Ona se svake godine o godišnjici njegovog postradanja dodeljuje za izuzetne zasluge i dela od velikog značaja za svedočenje ideje i etosa pravoslavnog monarhizma. Odlukom odbora za dodelu memorijalne plakete Nebojša M. Krstić, jedan od ovogodišnjih slavodobitnika ovog priznanja je visokoprečasni protojerej Stavrofor Radovan Petrović, naš dragi i nadaleko čuveni otac Raša. Otac Raša je najviše priznanje našeg centra zaslužio pre svega kao istinski pastir naše Svetosavske crkve
i neumorni trudbenik na njivi gospodnjoj. Iz njegove bogate i najvećeg poštovanja dostojne biografije izdvojio bih da je otac Raša krajem 70. godina prošlog veka postao jedan od predvodnika bogomoljačkog pokreta koji je u ono vreme bio jedina istinska opozicija komunističkoj strahovladi. Gotovo 2 decenije bio je starešina crkve Svetog Nikolaja Milikijskog čudotvorca u Nišu, za koje vreme je inicirao i predvodio najveću obnovu ovog svetog hrama nakon oslobođenja od Turaka. Može se slobodno reći da je u isto vreme Svetonikolska crkva postala stecište duhovno probuđene i nacionalno osvešćene omladine grada Niša, koju je otac Raša sa posebnom očinskom i pastirskom ljubavlju prihvatao. Otac Raša je godinama svesrdno podržavao i pomagao bogoljubive i otačastvoljubive inicijative i aktivnosti u Nišu, a naročito one kojima je svedočena pravoslavna monarhistička ideja. Već samo time je zaslužio najviše priznanje Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma, no njegove su zasluge mnogo veće. Sve napred spomenuto i još mnogo toga što je otac Raša uradio za dobro crkve, poverene mu pastve i srpskog društva u cjelini, moglo bi se sažeti znamenitim rečima svetog apostola Pavla: svima sam bio sve, da kako god neke spasem. Pozivam stoga oca Rašu da primi memorijalnu plaketu Nebojša Krstića. Centar za istraživanje pravoslavnog monarhizma pod duhovnim pokroviteljstvom njegovog preosveštenstva, gospodina Irineja, episkopa Istočno-američkog, želeći dati dokaza naše blagodarnosti i priznanja za postignuto na polju svedočenja ideje pravoslavnog monarhizma, bogoljublja i otačastoljublja i za veliko požrtvovanje i pokazanu ljubav prema svemu što je sveto i čestito i milome Bogu pristupačno, nagrađujemo visokoprečasnog protojereja Stavrofora Radovana Petrovića memorijalnom plaketom Nebojša M. Krstić. U Beogradu 21.4. decembra 2022. njegovo preosveštenstvo gospodin Irinej, episkop Istočno-američki, od duhovnog centra, i gospodin Bojan Mitić kao direktor centra. Pobožna deco Božja, namjerno vas ovako oslovljavam. Kad sam pre 76. godine došao u Niš, tad sam imao 30 godina, tad sam ja bio tu među najmlađim sveštenicima u Nišu, najmlađim. I tad sam bio maltene dete onim starim Nišlijama koji tekako sačuvali obraz i dušu. A sad sam tu među vama, najstariji, i imam tremu. Prvo što treba da vas pozdravim posle ovog priznanja, kad je u pitanju Nebojšin rad. Radio je, prilično smo se znali u ono vreme kad je bilo tekako opasno raditi na njivi gospodnjoj. Ja, onaj koji nas je toliko doveo do ovoga tunela u kome smo, ja ga nazivam, to je srpski Neron ili srpski Dioklecijan, koji je svakog onoga koji je monarhista bio u to vreme, što je još u Dresdenu rekao tamo da treba svako da dokaže da nije monarhista, da nekoga iz svoje familije ubije, jer Srbi, hvala Bogu, su bili monarhisti. A ovo što je prazna sala, znači još treba i tekako da zrimo i da bi sazreli, da shvatimo, kao što to Englezi umeju da poštuju i cene svoju monarhiju, i tekako tamo govoriti protiv
njihovog kralja, to je itekako težak prekršaj. A mi, kada je reč o našoj monarhiji, ona je Bogom blagoslovena monarhija i itekako je to posvećena, baš kad su u pitanju Karađorđević i sam Boš Karađorđe je platio glavom i imate jednog sveštenika u Nišu, otac Mile Mihajlović, koji je, samo što je rekao, treba nam Karađorđe, on je 6 meseci bio u zatvoru zbog toga. Vladika Vasilije Kostić Žički, što je rekao, dobro nam je omladina kakve je vode, 3 meseca ga je naš Dioklecijan i Neron zatvorio u zatvoru. Otac Justin Ćelijski, skoro 40 godina bio u zatvoru. I hvala Bogu da je došlo polako vreme da se polako budimo i da se i mi ponosimo našom monarhijom. Kada je reč u to vreme u koje je Nebojša to radio i sa njim njegov verni drug i prate koji je tada isto postradao, to je Milan Živković, koga ima na česmi u Niškoj banji, kao da je znao da će da ode rano, pa je i delo ovekovečio. I hvala, mislim, moram da vam liturgički kažem, ja Karađorđeviće, princa Aleksandra i Karađorđevski dom uvek spominjem na svetoj liturgiji i sve pravoslavne vladare koji se Boga boje, ljudi stide i zapovesti Božje izvršavaju. Još jednom hvala svima, a Nebojši i svima onima koji su živote dali za krst časni slobodu zlatnu, neka im Gospod podari mesto tamo gde su svi oni koji su to kroz istoriju od Svetog Save pa do naših dana davali svoje živote, a to je na prvo mesto naš car Lazar, koji danas itekako to čini sa neba, štiteći i Srbiju i sve krajeve srpske. I kada je reč o spominjanju kralja, moram da vam kažem, imao sam jedan potispiranje mozga, što kad dajem otpust na svetoj liturgiji u ono vreme i navodim koji da nas zaštite, ja sam tu govorio i blagovernog kralja, pa malo stanem, Stevana Dečanskog. Što sam ovo govorio blagovernog kralja, Stevana Dečanskog, zato sam morao da to opravdava i hvala Bogu da je došao moment kada možemo da se itekako ponosimo, kao što je to rekla, sa našom prošlošću i svi oni koji su bili na strani istine, a to je istina je Bog, na strani Svetog Save, i na strani onih, kao što sam rekao, kad služi vojsku, na strani cara Lazara. Još jednom hvala, neka Bog da i mi, kao što ostali narodi, da se ponose sa svojom monarhijom, da se mi ponosimo, a to će, ako mi budemo umeli isto da se ponosimo i da slavimo Boga i sve one koji slavili Boga, sad i uvijek i u vekove vekova. Amin. Amin. Sada reč dajem časnom đakonu Nenadu Jovanoviću. Pomaže Bog, čestita braćo i sestre, dame i gospodo hrišćanska. Uprkos našem internom dogovoru, malo čas brata Bojana i mojem, ja ću vam se obratiti stojeći, kao što se obraćam i u svom hramu kada besedim, jer pred uspomenom na našeg, pa i na mog, nikada umrlog brata Nebojšu, ja ne mogu da govorim sedeći. Što naravno ne obavezuje nikoga drugoga da govori stojeći o njemu, ali ja moram, zbog toga što sam imao tu čast i privilegiju da doputujem sa njim u carstvujući grad Niš, upravo onoga dana kada je ovde stradao. Milošću Božjom, ja sam toga dana pošteđen. Toga dana ja nisam platio glavom ono za što je on bio naznačen da plati, već samim svojim imenom i prezimenom. Stari Latini govorili su nomen est omen, što znači ime je značenje.
i zaista sav Nebojšin život protekao je u znaku krsta i u znaku neustrašivosti. Od kada sam ga upoznao i od kada smo zajedno počeli da delujemo, a naša zajednička delatnost je posebno u poslednjim godinama njegovog života bila veoma, veoma intenzivna, budući da me je postavio svojevremeno za predsednika gradskog odbora Obraza u Beograd i za sekretara za odnos sa nacionalnim organizacijama i srpskom emigracijom političkom. Dakle, u svakodnevnom smo kontaktu bili, tesno sarađivali i zbog toga sam ga za tih nekoliko godina veoma, veoma dobro upoznao. Znao i sve njegove vrline i sve njegove mane i sebi davao za pravo vrlo često da mu savetujem neke stvari za koje sam smatrao da on u njima nije u pravu, iako je on bio čitavih 10 godina, iako on jeste čitavih 10 godina stariji od mene. I tu se projavljivala upravo ta njegova hrabrost, ta njegova neustrašivost. Jer u vreme koje se današnjim generacijama koje nisu živele na u tom prelomnom periodu, na prelazu između Miloševićevske u dosokratsku diktaturu, oni koji nisu to vreme proživeli, oni ne znaju koliko je to vreme zapravo opasno bilo, taj prelom, ta smena vlasti. Ta smena vlasti, taj prelom odnela je i njegov mladi život, ne zato što je on bio u tome neoprezan ili zbog toga što nije znao kakva mu opasnost preti, naprotiv, već upravo zbog toga što je bio neustrašiv i ničega se nije bojao. Sjećam se jedne naše male svađe na okretnici autobusa 50 u Beogradu, gde sam pokušavao da ga ubedim, da mu objasnim da stranačko angažovanje Obraza, to jest angažovanje Obraza na stranački način, budući da otačastveni pokret Obraz nikada nije bio stranka, da ulazak u politiku na taj način nikada nam ništa dobra doneti neće, već ćemo se samo uprljati stranačkom borbom, da je on posle duže rasprave dosta žestoko branio svoj stav, da se u tu kaljugu na neki način mora ući, jer se na drugi način ne može delovati, na drugi način ne može učiniti bilo kakva promena u društvu u kom živimo. Ono čega sam se ja bojao, iako 10 godina mlađi od njega i po defaultu, što bi se reklo, neko koji treba da bude manje oprezan i više impulsivan, ja sam smatrao da nije moguće ući u takvu utakmicu, a ostati čist. Intimno podelit ću s vama tu svoje osjećanje da i danas tako mislim, ali isto tako kao i on onda, posle toliko godina shvatam da zaista nije moguće bilo šta promeniti ukoliko se ostane učauren u neku samodovoljnu kritizersku priču, reminiscenciju na veliku prošlost našu i tako dalje, na objavljivanje knjiga, časopisa i tako dalje, a bez spremnosti da se istinski politički, a namerno ne kažem strančarski, deluje. Tako da smo imali, sjećam se vrlo dobro, te naše žustre rasprave koje on jednostavno više nije mogo ni da podnese, budući da je on uporno branio svoj, a ja svoj stav. Takvim sličnim povodom smo i toga dana došli u Niš. Ovde smo, prvi put govorim o tome javno, budući da ja svake godine o vedenju Presvete Bogorodice u svojoj crkvi besedim o Nebojši Krstiću, obavljamo pomen i ove godine ćemo u nedelju obaviti u Beogradu pomen pokojnom Nebojši, ali nikada do sad nisam govorio o ovom segmentu njegovog rada i naše saradnje, pa imam potrebu danas ovde u njegovom rodnom i grobnom mestu da se upravo na to osvrnem. Došli smo dakle na sastanak koji je bio zakazan, to je naš brat Micko vrlo dobro zna, budući da je bio prisutan sastanku kao još neki ljudi, da su određeni ljudi iz tadašnje vlasti tobože želeli
da napušte svoje tadašnje političke stranke i da njihovi odbori priđu Obrazu. Obraz je u to vreme bio u velikom uzletu, imali smo odbore u svim gradovima i većim mestima Srbije, to je bio uglavnom mlađi svet, veoma perspektivan, među tim ljudima danas imate ljude koji su sveštenici, oficiri, policajci, profesori univerziteta, da ne nabrajam, dakle zaista monasi i tako dalje, veoma kvalitetan sastav, probran sastav, znači nama je uvek bio bitan, što je Nebojša uvek govorio, soj, a ne broj. I kao takvi, želeli su da nam se priključe oni koji su politiku doživljavali kao zanat, kao sredstvo za sticanje dobara, da tako kažem. I taj sastanak je završen onoga momenta kada jedan od predstavnika jedne od tih stranaka, neću imenovati ni opštinski odbor, ni političku stranku u pitanju, koja je bila u pitanju u to vreme, reći ću samo da su bili vladajuća stranka u to doba, jedna od, kada je pitao šta imaju oni od toga. Time se završio njihov sastanak i te večeri je Nebojša Krstić završio svoje zemaljsko žitije. Ja ove dve stvari ne dovodim u vezu, ali sam ubeđen i znam da nije stradao prirodnom smrću, niti da je stradao tako što se dogodila saobraćajna nesreća. Kao i naš brat i naš današnji sagovornik, doktor Vladimir Dimitrijević, ja sam u to doba, on daleko pre mene, a ja neposredno posle Nebojšine smrti napisao prvi članak koji je o Nebojši i o njegovoj pogibiji napisan i objavljen je neposredno posle njegove pogibije u Kragujevačkim pogledima i već tada sam na jedan diskretan, ali dovoljno jasan način nagovestio da se radi o, otvoreno nagovestio da se radi o atentatu, da se radi o ubistvu. I do dan danas mi nismo stigli do razrašenja ove enigme. Sa ovoga mesta, iako svešteno lice, iako nemam pravo na to, pozivam one koji su potpisali 10 pitanja na koje dan danas nismo dobili odgovor i koje izazivaju sumnju za to kako i zašto je ovaj čovek stradao i zašto postoje dokazi, da oni koji danas zauzimaju najviše pozicije vlasti u ovoj državi, a potpisali su taj apel, učine sve što je u njihovoj moći da se do razotkrivanja istine dođe. Jer ako su onda bili spremni da potpišu taj apel, a danas su u poziciji da otkriju o čemu se tu zapravo radilo, ja ne vidim zbog čega to ne bi učinili. Menjale su se vlasti od onda, a na tom spisku stoji više imena onih koji su bili na pozicijama vlasti da lako, jednostavno i efikasno razotkriju ko, zbog čega i po čijem nalogu je ubio našeg brata Nebojšu. Dakle, i danas su, na vlasti, to sam već kazao. Dakle, vrlo je bitno da se od ovoga nikada ne odustane i ja ću sa sobom u grob odneti, ako treba, to svoje pitanje, jer je meni neko iz srca iščupao nekoga ko mi je istinski brat bio. Njemu dugujem ogromno mnogo. Poznavao sam ga relativno kratko u odnosu, na primer, na doktora Dimitrijevića, ali mu dugujem sve što sam. I što sam klirik, i što sam oženjen jednom najboljom ženom na svetu, i što imam 4 dece, jer je on bio čovek koji je umeo da vas uputi, da vas ohrabri. On je bio taj koji je video tu devojku s kojoj sam počeo da se zabavljam i koji je rekao, šta čekaš? Zahvaljujući njemu ja imam 4 zlatne dece. I zbog toga nemam pravo da ćutim na ovo pitanje, dok na ovo pitanje ne dobijemo svi zajedno odgovor. Takođe, to je jedan segment njegove ličnosti koji sam, eto, oprostite mi, molim vas, ako se ovde očekivala akademsko obraćanje, ne lične reminiscencije,
Ovime sam želeo da rasvetim, dakle, ovaj deo nomen est omen slagalice, dakle da je bio neustrašiv, da je vrlo dobro znao šta može da mu se desi, jer ja sam njega na rastanku pitao da li će se vratiti i on sa mnom za Beograd. Prevoz je bio organizovan, a on je rekao neka ostaću još neki dan. On je Niš više od svega voleo, on je u Beogradu bio na pečalbi, on je tamo bio kao kanarinac u Zlatnom kavezu, da tako kažem. Tamo je živeo samo zato što je odandle mogao najefikasnije da deluje, a ovde mu je bilo srce. On je bio i ostao i rodom i grobom Nišlija. I možda nas je i to spajalo pomalo, budući da sam i sam poreklom Nišlija. Elem, ostalo je da razjasnimo zašto mu je Bog dao prezime Krstić. Istina, istinski živo je u znaku krsta. I njegova najveća strah životni bio je da umre nepričešćen. A kada imamo u vidu, to znam zato što sam to od njega bezbroj puta čuo, i to je ono što su mu oduzeli. Zato takođe treba tražiti odgovornost, iako je prošla 21 godina. Odgovornost za to da se objasni kako je moguće da neko pogine na suvozačkom mestu u automobilu, a da mu je pocepana kožna jakna na leđima, na primjer. Nova jakna. Koga je vukao po putu i zbog čega? Sa kakve veze imaju engleske i druge obaveštene službe sa tim? Sve su to pitanja na koje niko do sada nije dao odgovor, a mnogi se prave kao da ih niko nije ni postavio. Dakle, on je živeo u znaku krsta i zbog toga je jedini njegov strah bio strah pred Bogom. Onaj strah o kojem govori Evanđelje, dakle, strahopoštovanje. On je bio čovek koji je živao liturgijskim životom i koji je istinski razumevao svetu liturgiju, Evharistiju. I zbog toga on na monarhiju nije gledao kao na zvonce i praporce, kao na ukras koji bi trebao da brendira Srbiju, već je gledao na nju kao na svetu i strašnu službu narodu. I zbog toga sam ja, Bogu i narodu, i zbog toga sam ja Nebojšu uvek smatrao i danas ga smatram za novog političara sa krstom. Naši saborci znaju ko je prvi političar sa krstom i mislim da to nema potrebe dalje elaborirati. Nebojša je istinski dostojan njegov naslednik po misli organskoj i za njega zato monarhija nije bila samo puki državni oblik uređenja, državnog uređenja, već je ona za njega bila kao za svetog oca i vladiku našega Nikolaja Teodulija, služenje Bogu. I zbog toga je upravo sveti Nikolaj Žički duhovni roditelj našeg brata Nebojše. On, čini mi se, dan nije ni počinjao, ni završavao bez svetoga vladike Nikolaja. Neprestano ga je citirao, izuzetno dobro poznavao njegovo delo i živeo je Nikolajevim kredom. To je onaj koji je najčešće i ponavljao da se vratimo Bogu i sebi kako nas ne bi pokrila jeziva tama tuđinska sa lepim imenom i šarenom odećom. To je ono zašto je Nebojša živeo i zašto je umro. To je ono što nisu razumeli oni koji su razgovarali toga dana sa njim, kada su ga pitali, a šta imamo mi od toga? Nebojša je toga dana dobio ono zašto je i živeo, zašto se i borio. On je mučenički stradao i ja sam potpuno uveren u to da se pribrojao horu anđelskom. Za razliku od onih koji su naručili i izvršili ovo monstruozno delo o kojem i danas ćute, iako su pritvorno i kao pilatovski potpisali peticiju za saznavanje istine o njegovoj pogibiji. Hvala. Hvala vam, oče đakone. Ja bih se samo na kratko nadovezao da svi mi koji smo
učestvovali u organizaciji večerašnje tribine, kao i mnogi od vas iz publike, naročito svi mi koji smo bili u ono vreme Nebojšini saradnici i sledbenici, mnogo dugujemo Nebojši. Jedan od tadašnjih Nebojšinih mlađih saradnika i saboraca je i gospodin Marko Dimitrijević, predstavnik Kulturnog kluba Crnjanski, koji će nam se sada obratiti. Zahvaljujem. Pomože Bog svima. Čast mi je što ovde u Nebojšinom rodnom gradu i pred Nebojšinim poštovalcima imam prilike da besedim o njemu, o njegovom liku i delu, jer Nebojša, neumrli vitez krsta, Nebojša Krstić je jedan od najznačajnijih Srba svog vremena i ovog vremena, iako velika većina, ogromna većina Srba nema pojma ko je Nebojša Krstić, niti ih to zanima, to ne umanjuje činjenicu o njegovoj veličini i ta veličina će neminovno vremenom, nezadrživo jednoga dana doći do svog punog izražaja, u to sam ubeđen. Nebojšu sam poznavao, evo u odnosu na đakona Nenada, relativno kratko, nepuni godinu dana, ali taj relativno kratak period bio je, čini mi se, dovoljan da steknem vjerodostojnu sliku o njegovom liku i delu, ne samo opteći direktno sa njim, razgovarajući, slušajući njegova predavanja, čitajući intervjue za njegovog zemnog života, nego i kasnije sticao sam utisak i dobio informacije od ljudi koji su ga mnogo duže i bolje od mene poznavali, i od ovde prisutnog đakona Nenada i od pogotovo njegove supruge Mile, a i od drugih. Tako da sam stekao jednu sliku o njemu koju, opet napominjem, smatram prilično vjerodostojnom, i Nebojša je neko koji je u priličnoj meri uticao i na moju ličnu, duhovnu, ideološku izgradnju, kao i na izgradnju mnogih mojih drugova, prijatelja, saboraca, tadašnjih i budućih. Nebojšu sam upoznao zajedno sa mojim kumom Goranom, danas je đakon u Beogradu. Tada smo bili srednjoškolci u klubu književnika Srbije u Francuskoj ulici u Beogradu. Bila je promocija časopisa Zbilja. Nebojša je bio i u redakciji tog časopisa, a on je govorio na tribini. Nakon tribine tu je razgovarao sa brojnim saborcima iz Obraza i sa nama interesentima koji smo tada pristupali. Ja sam ga nešto pitao, imao sam neku primetbu, zamerku, smatrao sam protivrečnim neki njegov istorijsko-ideološki stav, ništa naročito važno, ali čisto eto nešto ja da kažem tada o njemu. On je to potpuno sa odobravanjem, sa smirenjem, skroz krotko prihvatio i nije se postavio nadmeno kao da sam ja sad neki klijent, šta on tu ima meni da objašnja, nego potpuno onako strpljivo, sa bratskom toplinom i ljubavlju. I to smo mi svi primetili i on je zaista zračio takvim odnosom, takvom harizmom, to nije moglo da se sakrije i time on, po znacima navoda, kupovao ljude, kupovao ih je tim svojim iskrenim i toplim odnosom i ukazivao da ono što priča, ideologija koju zastupa, nije samo na rečima, već i na delu. On je zaista i živeo, što smo kasnije videli, poznavajući ga vremenom detaljnije, opsežnije, videli smo da on zaista nije sveo samo na pusto slovo, nego je i delima potvrđivao sve ono što govori. I time je najviše uticao na omladinu. Omladina je tražila upravo primer kakav je on pružao i tražila je priču koja ima zaokruženu ideologiju u vidu pokreta, da postoji ulični aktivizam, da postoji znamen prepoznatljiv, da postoji proglas prijateljima, proglas neprijateljima. Možda je to nekome ko je tada bio stariji ili delovalo možda nezrelo, ali Nebojša je znao šta radi, znao je da omladina traži oduševljenje, da traži ideološki naboj, omladina je to prepoznala i prilazila je njemu i njegovom pokretu. Tako smo i ja i moj kum i mnogi drugari sebe odmah prepoznali u njegovom pokretu, videli smo da nam je mesto uz Nebojšu. Ono što je bilo posebno nama tu i intrigantno i privlačno i novo jeste ta ideja, ideologija gde je hrišćanstvo, odnosno pravoslavlje, to je svetosavlje, okosnica nacionalizma, nacionalističke priče. Tada je bilo pregršt, kao i danas, pokreta raznih organizacija i ovih mainstream stranaka i manjih organizacija raznoraznih koji su pozivale na srpstvo, na nacionalizam, na patriotizam,
I sve su one, naravno, bile afirmativne prema pravoslavlju, svetosavlju, ali to je ono što je Nebojša ukazivao, instant bogoljublje, rodoljublje, da je hrišćanstvo folklorni privezak, a zapravo prava srpska ideja, autentična srpska ideja, po zavetu svetog vladike Nikolaja, jeste, kako kaže, nacionalizam je ram u kome ikona Hristova. Dakle, mora biti hrišćanstvo u srži, bez toga to nije pravi srpski nacionalizam. I Nebojša je, kao neko ko je, kako reče đako Nenad, novi političar sa krstom, prepoznao trenutak da je neophodno svedočiti pravi srpski nacionalizam, istinski nacionalizam, kao ono što je potrebno u tadašnjoj političkoj sceni. Potrebno je pročistiti, dakle, od svih tih natruna, od svih tih vanzavetnih krivotvorenja srpskog nacionalizma, gde se vera smatra nečim uzgrednim, sporednim, a ne onim što je glavno i što je srž. Naravno, mi smo posle shvatili da treba biti hrišćanin i pravoslavac ne zbog vernosti samo nacionalnoj ideji, zbog autentičnosti nacionalne ideje, nego pre svega zbog lične duhovne egzistencije, ali naravno i sama nacionalna ideja se nadovezuje na to, i to je upravo Nebojša govorio, da je politika ne neki brlog u kome se prasi valjaju, tu se pozivao naravno na svog velikog uzora Dimitrija Ljotića i na pokret Zbor, nije neki brlog u kome se prasi valjaju, nego je sveta i strašna služba narodu i otadžbini. Dakle, hrišćan je prizvan da se bavi politikom, jer je, kako se i Nebojša pozivao na Aristotela, čovek je zon politikom, biće zajednice, stvoren je kao neponovljiva bogolika ličnost u konkretnoj zajednici. Dakle, Nebojša je kao i teolog i sociolog imao tu misiju da ukazuje Srbima, rodoljubima, hrišćanima da moraju imati uvek tu političku, sociološku perspektivu, da znaju da ih Bog nije stvorio, kako je Nebojša to govorio, u svemirskom brodu, kao neko biće bez zajednice, nego ih je stvorio u zajednici, u kojoj trebaju da potvrde tu svoju bogolikost. To je jedna zaista i teološka misao i sociološka, i on ima posebnu misiju i da koriguje, da kažem, da odstrani te neke natrune koji su se zapatili među Srbima njegovog vremena, a i ovog vremena, naročito tada kada je krenulo ocrkvljenje Srba, kada su Srbi počeli se vraćaju crkvi, bilo je puno onih pravoslavnih koji su zaista sebe smatrali i bili iskreno verujući, ali su imali tu neke predrasude prema nacionalizmu, prema politici, imali su pacifističkih nekih stavova. On je to prepoznao kao tri kukavičje jaja: pacifizam, apolitičnost i anacionalizam, anacionalni pristup. Dakle, on je govorio da Srbin, ako te je Bog stvorio kao Srbina, moraš biti nacionalista, moraš biti rodoljub. Znači, ne možeš ti biti hrišćanin, a da ne budeš Srbin ako te je Bog stvorio kao Srbina. Ne možeš preskakati to. Znači, srpstvo i svetosavlje je ta grana kroz koju smo mi pravoslavni Srbi spojeni sa stablom vaseljanskog hrišćanstva. Znači, ne možemo to preskakati, onda je nešto neprirodno, onda nismo pravi hrišćani. Naravno da hrišćan može biti da nije Srbin, ali ako te je Bog stvorio kao Srbina, ti ćeš svoju bogolikost manifestovati kroz pripadnost toj zavetnoj srpskoj zajednici, koja je od davnina krštena, koje je Bog podario zemlju na razmeđi svetova, na raskrsnici puteva, da je posebno od našeg srpskog naroda traži da se borimo za tu zemlju ukrašenu mnoštvom svetinja u sklopu te geopolitičke paradigme i srpskog zaveta. Nebojša je, dakle, ukazivao na te zablude koje su nastale usled epohe komunizma, pa su ljudi ponovo praktično otkrivali veru, otkrivali i srpstvo. Naravno, ne u potpunosti, sačuvane su neke niti, ali suštinski postoji pad duhovni i presek kontinuiteta između onih starih vremena od pre Drugog svetskog rata i modernog vremena. Tako da je Nebojša primetio da postoje te neke devijacije i u vidu nacionalizma bez pravoslavlja i u vidu pravoslavlja bez nacionalizma i bez političke svesti i uz primese pacifizma. Tako da je to posebna zasluga Nebojše što je vodio rat protiv tih natruna štetočinskih i ukazivao šta znači biti danas za Srbina dosledan pravoslavni hrišćanin. Nebojša je kritikovao u skladu sa takvim svojim ideološkim stanovištima postojeći sistem, ne samo vladajuće partije, političare, ne samo mondijalizam i tu agresivnu srbofobiju koja se plasira od 90. godina, nego i samu srž sistema. On je znao da je mondijalizam, odnosno modernistička okupacija aktualna, da je to samo metastaza liberalne demokratije. Znao da je problem u liberalnoj demokratiji, a da oni političari koji se pozivaju na desnu, nacionalnu, čak i svetosavsku misu, a kritikuju samo režim, kritikuju samo
političke partije, nevladine organizacije, takozvane Ameriku, NATO pakt i tako dalje, Evropsku uniju, da oni samo govore o posledici, a ne o uzroku. Uzrok je ceo taj duhovni pad, o čemu je govorio sveti vladika Nikolaj, kada su sinovi srpskih seljaka odlazili na zapad i tamo upijali i ono što treba i što ne treba i to presađivali na srpsko tlo i to je davalo gorke i naopake plodove. Tako da je, među tim plodovima su i političke stranke, i liberalna demokratija i mnoge druge vanzavetne ideje, kasnije komunizam, a vladika Nikola je govorio, znači, ni teokratija, ni autokratija, ni zapadnjačka demokratija, nego teodulija, simfonija crkve i države i na temelju te stare ideje, srpske, hrišćanske i vizantijske, graditi i u modernom vremenu srpski domostroj, srpski domaćinski poredak po principu Bog, kralj, domaćin i nudeći alternative svim tim stranputicama modernog vremena, dakle umesto partijaškog bezobrazja, kako je to Nebojša govorio, staležka sabornost, oslonac na staleže, odnosno struke, profesije, kao neke prirodne organske zajednice na kojima nacija počiva, a ne na partije kao parazitska tela koja žive od nacije, umesto da nacija živi od njih. Nacija živi od struka, od prirodnih zajednica od kojih je sačinjena, a ne od ovih veštačkih. Nebojša je, dakle, od tih ideoloških postavki ukazivao i na nužnost da srpstvo sazna, kako on to govorio, verodostojnu istinu o sebi. Dakle, verodostojan identitet, zato je on govorio, isto citirajući svetog vladiku Nikolaja, da smo mi narod hristonosan, po krvi Arijevci, po prezimenu Sloveni, po imenu Srbi, po srcu i duhu hrišćani, da treba da živimo u srpskoj Srbiji, na Balkanskom Balkanu, u evropskoj Evropi, koja se opet nalazi na evroazijskom kontinentu. Dakle, sve te koncentrične krugove identiteta koji se dopunjuju u zajednici i saglasju i tu nema nikakve šovinističke isključivosti, već hrišćanske uključivosti, ali mora da se zna, dakle, da smo zavetna srpska zajednica pre svega, pa smo onda i deo bilo čega šireg. On je zato i govorio, mi nismo protiv Evrope, mi smo protiv Evropske unije. Pozivao se na svetog kralja Milutina, na despota Stefana, koji su imali tekako za ono vreme tu svest međuhrišćansku, evropsku, ali to nema nikakve veze sa onime što se u njegovo i u današnje vreme podmeće kao kukavičje jaje pod imenom Evrope i Evropske unije, liberalizma, mondijalizma. Pritom Nebojša je uvek strogo insistirao da smo mi, pored svega toga, pre svega prizvani da budemo pravoslavni, da čuvamo čistotu pravoslavne vere i da na temelju te pravoslavnosti gradimo i našu državu i ne samo, dakle, deklarativno pravoslavlje, nego ocrkvenjenost, širenje liturgijske svesti, utemeljenost u crkvi i da se na temelju i sa stanovišta te ocrkvenjenosti deluje politički. Dakle, paralelno i duhovni rast svakog pojedinca i delovanje političko svih tih duhovno osvešćenih pojedinaca koji se kroz crkvu uzdižu, koji uzrastaju ka Hristu, da svi onda u zajednici deluju politički. To je ta njegova misao, neki to nisu razumeli, smatrali su da je to možda nešto paracrkveno, ali ne, on je apsolutno samo razlikovao Bogu Božije, caru carevo, crkva je radionica spasenja, ima svoju misiju, svoj zadatak, svi smo mi pripadnici crkve, ali politika je nešto što je odvojeno, ali u simfoniji sa crkvom. Znači, kao što crkva i država što trebaju biti u simfoniji, tako i političko delovanje i crkveno uzrastanje trebaju biti dve stvari, ali spojene, dakle, u saglasju. Tako je Nebojša Krstić video politiku i video odnos politike i crkvenosti i sa tog stanovišta učestvovao je u političkoj borbi, razobličavao je srpske neprijatelje otvoreno ih je imenovao sve, toga je možda koštalo glave, stradanja na ovozemaljskom planu, ali eto, to je njegov put koji on izabrao, hrabar put, što kaže đakon, i ime mu je naznačenje u tom smislu, ime i prezime, naznačavaju njegovu krstonosnu sudbinu, a sam Nebojša je sledio doslovno taj put, stradao je na tom putu, zlikovci koji su nakon 5. oktobra odlučili da je nepoželjan bilo kakav nacionalizam, naročito dosledna nacionalna priča koju predvodi neko ko nema putera na glavi, ko se ne može uceniti, potkupiti, odlučili su da satru takvu priču, pokušaju da je satru, dok još na nekoj relativnoj margini, dok još nije ojačala, znajući njegove Nebojšine, dakle, veze i ugled i u crkvi, u vojsci i tako dalje.
Znali su da je neko ko ima potencijala da postane ozbiljan politički takmac i u nekim zlikovačkim umovima rodila se ta zlikovačka ideja da se njemu oduzme život. Nebojšu su zlotvori ubili u ovozemaljskom smislu, ali u onom duhovnom smislu su ga proslavili, a sebe su zapravo ubili, ali nisu ubili njegovu ideju. Njegova ideja i njegovo lik i delo su davali plodove, daju plodove i davaće plodove uz Božju pomoć, a doći će sigurno vreme, kako je to i govorio za Dostojevskog Osvald Špengler, doći će epoha za Evropu, epoha Dostojevskog, tako i mi možemo reći da će doći vreme Srbiji, doći će ta epoha u kojoj će triumfovati ideje neumrlog viteza Krsta Nebojše Krstića. Hvala vam. Hvala, brate Marko. Zamolit ću sada da nam se obrati dr. Vladimir Dimitrijević, kao što rekoh, Nebojšin prijatelj i saradnik iz onih najranijih dana njegove borbe. Izvolite, gospodin Dimitrijević. Pomaže Bog. Časni oci, draga braćo i sestre, prošlo je toliko godina od trenutka kada je Nebojša Krstić otišao sa ovoga sveta, a pošto on jedan od najznačajnijih trenutaka moje mladosti, moj život sa njim se nekako nastavljao i nisam slučajno 2011. napisao povodom 10-godišnje smrti pismo Nebojši Krstiću. Povremeno mi se čini da on još tu i da smo pod svetlim suncem Jerisosa, tamo gde nas je otac Mitrofan pozvao da se u hotelu San Marcos sretnemo sa Markom S. Markovićem, velikanom srpske dijaspore, i da se dogovorimo da objedinimo zajedničke sile oko izdavanja jedinstvenog časopisa srpskih monarhista, jer u tom trenutku u Nišu izlazilo vizantijsko ogledalo, u Kotoru izlazila monarhija, a Nebojša je pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu pokrenuo časopis Obraz za državotvornu obnovu u srpstvu. I neki od tih divnih trenutaka iz Jerisosa stalno su mi u glavi. Recimo, kada smo zajedno kupili dva pulovera ista koje sam ja godinama nosio, kada smo sedeli sa čika Markom Markovićem, sada već pokojnim, sa ocem Mitrofanom, takođe pokojnim, sa vladikom Artemijem, takođe pokojnim, kada su Marko Marković i vladika Artemije raspravljali o tome, vladika Artemije je mislio da ako ode Slobodan Milošević, da će se sve promeniti, da će srpstvo krenuti kako treba i da će Zapad popustiti sa svojim pritiskom. A Marko Marković je govorio da to nije tako i da će Srbija biti pod stalnim pritiscima Zapada bez obzira ko je na vlasti. Ja se sećam da sam bio na strani vladike Artemije jer sam i ja u svojoj naivnosti mislio da je to tako. I počeo sam nešto da se petljam u njihov razgovor, a Nebojša me prekori i kaže: ti da ćutiš, ko si ti da se mešaš u njihov razgovor? Koliko imaš ti godina, šta ti jesi, normalan? I ja tu taj njegov prekor nikada nisam zaboravio, jer je Nebojša znao šta je učtivost, šta je mera i šta je granica. Mi smo bili veoma bliski kao ljudi, pored tih zajedničkih ideala koje smo imali, a vi ste čuli kakav je on bio čovek i od oca Đakona i od gospodina Marka. Mi smo imali nečeg zajedničkog u tom generacijskom trenutku koji je bio obasjan našim zajedničkim ulaskom u crkvu. I okupljanjem oko misionarske škole pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu, koju je vodio prota Ljubodrag Petrović iz Kaonika kod Kruševca, inače dobar prijatelj oca Raše. Ja sad kad gledam oca Rašu, ne mogu da se ne setim oca Ljube Petrovića, jednog od najvećih ljudi koje sam ikada sreo, čoveka koji mi je obasjao čitav život i za koga je jedan oficir koji je na samrti se pričestio, pa je posle još 4-5 godina živeo, a bio komunista, rekao svojoj supruzi: da sam ja bio sveštenik, bio bih kao otac Ljuba.
Otac Ljuba Petrović je bio to svetlo jezgro koje nas je okupljalo i svima nama mladima dao je neverovatnu šansu da u misionarskoj školi počnemo sa predavanjima i sa radom. Tako da i Nebojša, pored mnogih značajnih ličnosti koji danas žive i deluju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, tu u Svetom Aleksandru Nevskom držao svoja prva predavanja. I tu smo zajedno organizovali čitav niz aktivnosti s blagoslovom oca Ljube, između ostalog, pored redovnih časova veronauke koje otac Ljuba držao od 85. počeo je sa 4 dece, a kasnije je po 400-500 njih išlo na te poklonička putovanja na kraju školske godine, što dece, što odraslih. Između ostalog, pokrenuli smo tribine petkom koje su se bavile tim nacionalnim i monarhističkim temama. Nebojša u svemu tome učestvovao i to veoma vidno. 3 najznačajnija skupa koje smo organizovali u to vreme bili su, jedan je bio posvećen 200-godišnjici ubistva Luja XVI. I tragediji Francuske revolucije. Ja mislim da smo možda jedini van Francuske koji su taj događaj obeležili, jer smo znali, i Nebojša i ja, a i ostali naši iz tog kruga, da je Francuska revolucija koja je u ime slobode, jednakosti i bratstva odnela 1 milion života, početak konačnog kraja hrišćanske Evrope. Drugi značajan skup koji je trajao 3 dana i na kome su između ostalog učestvovali mitropolita Amfilohije, vladika Danilo i sadašnji vladika Budimski Lukijan, ali i mnogi drugi, između ostalog Andrej Tarasijev, Žarko Vidović i tako dalje, bio je posvećen 75-godišnjici mučeničkog končine carske porodice Romanova i zaista je bio veličanstven. I treći značajan skup je bio skup posvećen hrišćanstvu u delu momčila Anastasijevića, jednog od najvećih srpskih književnika, i taj skup je takođe imao jedan zapaženi referat Nebojše Krstića koji je govorio o Anastasijevićevom slovu ljube, prepevu epistole despota Stefana Lazarevića. Zvao se o slovoljublju momčila Anastasijevića. Prisno i rođački, on je momčila Anastasijevića zvao Mom Anastasijević, kao da je bio s njim i da je živeo s njim, i očito je da osjećao tu veličanstvenu crtu jezičke dubine i južnjačkog porekla Momčilovog, jer Momčilo je bio po ocu od Ohrida i Prizrena. Bio je još jedan skup, isto tako, Papizam istina o srpskom narodu 1994. godine, kada je Vuk Drašković sa ostalom ekipom želeo da dovede papu koji je donedavno blagosiljao hrvatsko-slovenačke i druge nepodopštine nad Srbima, a tada su htjeli da ga dovedu kao mirotvorca. To su bili ti naši zajednički skupovi, a onda Nebojša je došao, trebalo je da idem na skup pravoslavne omladine u Rumunsku Moldaviju, i on je došao na železničku stanicu u Beograd, sada više tamo nema železničke stanice, postoji ostala zgrada, i doneo mi ovu brošuricu Otačastveni pokret za državotvornu obnovu srpstva. To je bilo prvo što je odštampao na tu temu, objasnio o čemu se radi, pogledao sam i zaista ove reči koje ste čuli, on je stavio kao moto za tu knjižicu: neka nam škola bude sa verom, politika sa poštenjem, vojska sa rodoljubljem, država sa Božjim blagoslovom. Neka se svaki vrati Bogu i sebi, neka niko ne bude van Boga i van sebe, da ga ne bi poklopila jeziva tama tuđinska sa lepim imenom i šarenom odećom. Neka se svako je srpski rodoljub pašti za dobije carstvo nebesko kojim se jedino može održati carstvo zemaljsko na duže vreme. To su bile reči svetog vladika Nikolaja koje su ga pokrenule, i prvobitna zamisao celog pokreta je bio da pokret obuhvati sve Srbe pravoslavne hrišćane u crkvi, jer duboko smo bili uvereni da svaki Srbin pravoslavni hrišćanin treba i mora da bude monarhista, upravo u ovom duhu o kome su govorili otac Đakon i gospodin Marko, da su 3 osnovne vrednosti srpskog naroda: Bog, kralj i dom. Bez Boga, kaže vladika Nikolaj, ni preko praga, bez kralja ništa ne valja i bez doma sudba Sodoma. I mnogo puta smo, putujući na različita predavanja s ocem Ljubom, jer Nebojša Krstić je bio veoma aktivan i kao apologeta, misionar,
borili smo se protiv totalitarnih i destruktivnih verskih sekti, u misionarskoj školi je bio veliki centar, imali smo i časopis koji se zvao Beogradski dijalog, koji je bio pokrenut na tu temu. Putovali smo od Apatina do Prištine i od Trebinja do Pirota i često razgovarali. Sećam se jedne neprospavane noći u Boru u jednom hotelu koji je bio, samo što nije prokišnjavao. U hladnoj prostoriji smo skoro cele noći razgovarali i Nebojša je naravno, kao i drugi veliki vizionar iz ovoga kraja, Branko Miljković, slutio mnoge stvari koje će se desiti Srbima. U stvari video ih je jasno. O ovim stvarima koje sada gledamo, recimo o talasu migranata, mi smo tada pričali. Znali smo jednostavno šta se sprema i šta hoće antihrišćanske sile sa srpskim narodom, a na kraju krajeva i sa Evropom. Bili su to trenuci kada smo i sa ocem Ljubom često pričali, šalili se naravno, jer Nebojša je bio nenadmašan šaljivdžija, a i Čarapan, otac Ljuba, je bio nenadmašan šaljivdžija i bile su to vrcave dosetke stalno na račun jedan drugih, a naročito su bili lepi trenuci kad pričamo, Nebojša i ja punim oca Ljubu teškim informacijama i otac Ljuba samo u jednom trenutku kaže: iskušenja velika su bila, sveta crkvo, ti si pobedila. A Nebojša kaže meni, ovo kaže uvek kad je bezizlazna situacija. Divni su trenuci. Ja sada kada govorim, mene je Gospod dostojio i hvala Centru za istraživanje pravoslavnog monahizma koji mi danas omogućuje gospodinu Mitiću da nam se obratim i što sam dobio tu plaketu Nebojša Krstić. Verujte da mi je to uz jednu gramatu patrijarha Pavla za misionarski rad nešto najvažnije što sam dobio u životu. Prošle godine kad sam dobio tu plaketu, sve se ovo probudilo u meni i moja želja da uradim jednu knjižicu o njemu i njegovih tekstova koji imam, koji još nisu stavljeni u knjigu, i dalje traje. Ja se nadam da ću to, ako Bog da, izvršiti. Tada je izašla i njegova knjižica Politika i obraz za vaskrs raspetog srpstva. Ovo je prvo izdanje sa posvetom. I ja ću vam tu posvetu pročitati, ne da bih se sada predstavljao kao neki apsolutni njegov prijatelj, ne, na kraju krajeva nijedan čovek se ne može svesti samo na jednoga prijatelja, ali da vam pokažem koliko je to bio divan i duboko duševan čovek. Svojim lepim rukopisom napisao je te 1993. u hiperinflacijskoj godini: uzljubljenom i u Hristu bratu Vladimiru, molitveno želeći da nas jedini vladar, car careva i gospod gospodara, saobrazio vekovečnom carstvu blagoobraznosti svoje. Iskreno blagodaran njegov brat Nebojša. Ja sam napisao jedan pogovor za njegovu knjižicu, a u to vreme uvid u njegov rad imao je naš drugi veliki duhovnik, naš veliki monarhista, naš bogoslov pravoslavne monarhije, naše svetlo sunce, naš vladika Danilo Budimski. Taj čovek, pored oca Ljube Petrovića, najznačajnije je za sve nas koji smo se oko njega formirali. On je uvek imao vremena za mlade ljude, uvek je bio spreman da razgovara, uvek je smerno slušao šta mi njemu govorimo. Kad god dođemo kod njega, on kaže: pričajte šta ima novo. Pa tek onda dopunjujući, razgovarajući s nama, dodaje nam one stvari koje nismo znali i poučava nas na jedan neverovatan način. Neša svakako mnogo duguje, kao i ja, naravno, kao svi mi iz te generacije, episkopu Budimskom Danilu i njegovoj blagoj i divnoj reči. 1993. baš u hiperinflacijskoj godini, Gospod je blagoslovio da Nebojša Krstić za časopis, ugledni časopis Gradac, koji i danas izlazi iz Čačka, uradi jedan broj posvećen pravoslavlju i politici. Specijalno za taj broj vladika Danilo je napisao tekst o pravoslavnom shvatanju monarhije. Nebojša Krstić uradio je još dve veoma dragocene stvari. Prva stvar, on je pokrenuo biblioteku Politika i obraz, inače sve je to izlazilo pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu, to da znate, znači u misionarskoj školi. U biblioteci Politika i obraz on je objavio 4 knjige Marka S. Markovića, najvećeg mislioca srpske dijaspore u drugoj polovini 20. veka.
u dogovoru sa ocem Mitrofanom, koji je finansijski obilno pomagao naš misionarski rad, a upokojio se opet pod nekim čudnim okolnostima 1999. godine. Objavljene su knjige Istina o Francuskoj revoluciji, koja je imala više izdanja, nedavno je u Cateni Mundi doživjela još jedno. Objavljena je knjiga o marksizmu naličje jedne utopije, pola veka srpske Golgote, o stradanju srpskog naroda i čuvena knjiga, to je bila prva knjiga biblioteke, Pravoslavlje i novi svetski poredak. Intervju koji sam ja radio za tu knjigu sa Markom S. Markovićem iz 1994. godine možete naći na internetu. Na sajtu Pravoslavni odgovor. I kad pogledate šta je Marko S. Marković rekao 1994. vi vidite da smo mi znali, mi pravoslavni hrišćani smo znali šta dolazi, šta se sprema i šta će biti. Ne zato što smo mi pametni, nego zato što nam je sveto predanje pravoslavne crkve ostavilo punu istinu o smislu istorije i o budućim događajima, tako da kad sačitate Marka Markovića, to je kao da on govori o sadašnjem trenutku. Inače, u toj knjizi objavljen je tekst za Savez pravoslavnih naroda iz 1991. I Marko S. Marković je rekao, ono što počinje sa Srbima i što počinje u Kninskoj krajini, završit će se velikim sukobom Rusije i Ukrajine koji može postati nuklearni. Ako se pravoslavni ne budu ujedinili, čeka ih sudbina tog tipa. I to je u stvari teorija domina. Znači, prva domina je naša teritorija, a posljednja će biti Ukrajina i Rusija. 1991. Znači, možete taj tekst za Savez pravoslavnih naroda naći na internetu, da vam ga ne prepričao. Marko je veoma cenio rad Nebojše Krstića i drugih mladih ljudi koji su to vreme angažovali. Objavili smo niz njegovih tekstova u časopisu Obraz, pa intervju koji je radio Slobodan Erić, urednik Geopolitike, gde on 1995. godine, kada je izgledalo završeno Dejton, potpisan i sve da će nas pustiti na miru, kaže da se ništa nije završilo, da će NATO-Zapad ratovati protiv Srba. A Slobodan Erić ga pita i kaže, ali gospodine Markoviću, mnogi u Beogradu i u Srbiji neće vam verovati, svi misle da je završeno, da je počeo mir. A on kaže, verovaće kad bombe budu počele da padaju na Beogradu. 1995. Molim vas. Nebojša je bio taj u tom društvu, u tom krugu. Taj časopis izašao su samo 3 broja, u stvari jedan dvobroj, znači ukupno 4 broja. I to zaista predstavlja neverovatnu riznicu svega onoga što smo mi onda videli i znali, a Nebojša kao jedan hrabar, čestit čovek, spreman da se bori, je vodio celu tu priču. I druga stvar koju je pokrenuo je biblioteka Obraz Svetački. 1995. objavili smo prvu knjigu u toj biblioteci koju on uredio, koju on grafički opremio. To je bila knjiga Sveti Jovan Šangajski, čudotvorac poslednjih vremena. Znači, Nebojša nije bio puki političar, vi ste to već čuli. On je bio hrišćanin koji je smatrao da ne možeš da sediš i da gledaš šta se oko tebe dešava. I on i ja smo se razišli, ne posvađali, razišli, mi smo ostali uvek dobro. Oko ove priče, da li treba osnivati političku stranku. Jer sam ja mislio da ne treba i da će to da bude izbušeno. On je rekao, pa dobro, kako misliš da promeniš stvari ako ništa ne radiš? Nije dovoljno samo se baviti tim radom. Znači, ja ga potpuno razumem, ali tad sam bio mlađi i mislio sam da, eto, imao sam neko svoje viđenje. Nije to bilo, kažem, nikad smo mi nismo, hvala Bogu, nikad se nismo posvađali, nikad se nismo sukobili, ali on je pre svih nas video da nastupa doba u kome mora da se vodi ta vrsta političke borbe. Da nije dovoljno samo ovo da se teorijski obrazlaže i da ljude privlačimo na teoriji, nego da se mora raditi i na opštem dobru otadžbine i da tu treba uraditi što treba uraditi. 1993. godine mi smo često po 2-3 sata razgovarali telefonom, onda nije bilo mobilnih i to ne treba zaboraviti. Ja sam stvarno osjećam se kao fosilni ostatak drevne prošlosti. Nedavno kad sam nekim mladim hrišćanima pričao da sam poznavao starca Tadeja i starca Kleopu, da sam video, da sam uzeo blagoslov od njega, nisu mogli da veruju. 1993. godine, ja vam to sad svedočim, evo što kaže otac Đakon, prvi put o tome govorim, mislim ovako javno. 2 sata smo razgovarali o svim tim našim idejama, sve se to on je
mnogo puta da su ti naši razgovori zaista davali neke stvari koje su imale svoga značaja. U to vreme, naravno, UDBA je uvek prisluškivala telefone i u naš razgovor ubacila su se dva glasa koji su se smejali i kikotali. Jedan je rekao, neće mu se majka radovati. I prekinuli su. Kao i otac Đakon, ja ne mogu ništa da tvrdim, ali taj trenutak nikad neću zaboraviti. Znao sam da nas prate. UDBA je kao zmije u kamenjaru Svete Gore. Ako hoćeš da ne vidiš zmije, moraš da se moliš, a znaš da su iza tebe i da šuškaju onda. I tačno je to. On je tada, kada je krenuo sa celom tom pričom, privukao mnogo mladih ljudi, znali su da je ozbiljan i da neće odustati i naravno uradili su to što su radili. Njegovi divni roditelji, Milutin i Ružica, koji nažalost, verovatno zbog svojih godina nisu ovde večera sa nama, podsjećali su me uvek na moje roditelje. I on i ja smo jedinci i imali smo i tu neku vrstu prisnosti. To su oni naši stari, pošteni roditelji koji su radili, trudili se i ulagali sve u svoju decu, ali zaista njegovi roditelji mogu biti ponosni na njega jer on srpstvo i pravoslavnu veru nije izneverio. Sećam se i kada je bila sahrana Nebojšina, bio je tmurni dan, ovakvi kao što su sada dani, bilo je tu nekoliko govora, nekoliko trenutaka i šta je interesantno, u povratku za Čačak, vozio me jedan moj prijatelj, nešto smo zaustavili se da pitamo policiju na izlazu, ne znam kad smo krenuli, i pita nas taj policajac gde ste bili, a mi kažemo bili smo na sahrani Nebojše Krstića. Kaže, čudno je to, ja sam, kaže, tada bio izašao na teren kad se to desilo i to uopšte nije ličilo baš na pravu saobraćajnu nesreću. Rekao je čovjek, verujte, ja sam to doživio, ja sad prvi put javno ovako govorim o tome. Znači, promisao Božji je dao da sretnem čovjeka koji je bio tu na tom mestu kada se to desilo. I rekao je da je čudno i da njemu ne izgleda da je to bila klasična saobraćajna nesreća. Ali na nama nije sada da to razmatramo, jeste ono što je rekao otac Đakon, da apsolutno tražimo da se puna istina o njegovom ubistvu sazna, ali on je otišao Bogu, a oni koji su to naredili, ako se nisu pokajali i ako se ne pokaju, otiće đavolu i tu nema priče. Znači, nema i gde da odu. Gde će da odu? Će da odu na Mars. Kako su radili, tako će i da prođu. Ali lik Nebojše Krstića, svetli lik Nebojše Krstića, treba pamtiti, naročito ove dane, kada se ostvaruju snovi naše generacije i kada jedna pravoslavna država po prvi put posle krvave francuske revolucije kreće da obnavlja hrišćansku državnost i da zabranjuje propagandu razvrata i poroka, da podiže visoko zastavu hrišćanskih vrednosti. Vi znate koja je to država i ceo srpski narod zna koja je to država. To je upravo ona država o kojoj vladika Nikolaj govorio, da su Srbi soko, a Rusija medved, i da će soko svojim pištanjem probuditi medveda koji će zahučati i ceo svet će čuti propoved pravoslavlja. U toj državi sada se vodi strašan bratoubilački rat između dva dela jednog istog naroda. Rat vodi NATO kao satanistička organizacija koja onda Niš ovde uništavala 99. i celu Srbiju, a sada ratuje preko tuđih leđa. Ali ta država je podigla visoko zastavu Hristovu i ta država od toga neće odustati. Ona u ovom ratu, koji nije rat naravno protiv Ukrajine, nego protiv čitavog NATO zapada i njegovog unutrašnjeg jezgra, može da bude poražena, jer vi nikada ne znate kad idete u rat da li ćete pobediti. Ali ona će biti poražena samo ako je ovo kraj sveta. Ako nije kraj sveta, ona neće biti poražena.
A ako je kraj sveta, onda će se ispuniti reči iz Otkrovenja Jovanovog, koje jasno kažu: i bi dato zveri da ratuje sa svetima i da ih pobedi. I dobit će svojih 3,5 godine vlasti, da ne kažu na strašnom sudu da nisu imali šansu. Ali to će biti sve. A posle toga doći će car careva i gospod gospodara, onaj kome Nebojša kao istinski pravoslavni hrišćanin služio, onaj koji će reći: hodite blagosloveni Oca moga i primite carstvo koje vam je pripremljeno od postanja sveta. Taj Gospod naš Isus Hristos, Bog koji svagda sluša i kome zbog toga, kako reče jedan ruski kritičar o Dostojevskom, pripada blagoslov čovečanstva. Bio je Bog Nišlije, Nebojše Krstića, dostojnog potomka ne samo srpskih vladara i svetitelja, nego i svih onih drevnih hrišćana Niša, a kao što vidite ovde u vašem gradu, nedavno je ponovo otkriveno preko 100 ranohrišćanskih grobnica. Bilo bi sramota da posle 800 godina od Svetoga Save i 1700 godina od cara Konstantina, velikog Nišlije, prema čijem je znamenju oblikovao znak obraza, ne bude nikog ko bi posvedočio da je zemaljsko za malena carstvo, a nebesko uvek i doveka. A naš Nebojša Krstić bio je svedok toga. Svedok, upravo svedoku Hristu, vernome i istinitome, kome slava i čast sa Otcem i Duhom Svetim u vekove vekova. Amin. Hvala gospodine Dimitrijeviću na divnoj besedi. Ako bi neko od vas, poštovana braći i sestre, želeo da možda nešto kaže, da prokomentariše ili da podijeli možda neku svoju uspomenu na Nebojšu, ovo je prilika. Ja ću samo zamoliti da budemo što koncizniji zbog ograničenog vremena koje nam je dato za korišćenje ove sale. Izvoli. A mi danas ne dozvoljavamo da po drugi put umre. Zašto? Kao svaki čovjek imao je svoje mane, ali nijedna njegova mana nije mogla da natkrije, da pokrije ili da zaseni i njegovu najmanju vrednost, a da ne govorimo o svim velikim vrlinama koje je imao. Svi znamo koliko je tribina u Nišu održano, preko 10, možda i više. I svedok sam svih tih tribina, jer sam bio organizator. I svedok sam posebno jedne tribine, kada se održavala u sali Skupštine grada u isto vreme, kad je bio održavani sastanak Niškog parlamenta. Kada su prisutni građani sa ulice ušli na Skupštinu grada Niša i tražili od gradonačelnika da se otvore i balkon, da bi popunili i balkone i hodnike sve u Skupštini grada Niša. Takav jedan veliki uzlet u političkoj misli koju je nosio Nebojša i koji je u svom životu stalno uzrastao po vertikali i to prenosio na sve prisutne, poznate i saborce kojih ima ovde dosta, je najverovatniji razlog njegovog muškog postradanja. Postradanja na isti način kao i njegov veliki uzor. Prvi političar sa krstom i Nebojša, drugi političar sa krstom.
Govoriti o tome da smo predstavljali stvarnu opasnost za politikanstvo koje je zacarilo Srbijom i koje dan danas caruje i da ljudi koji su potpisnici apela da se otkrije istina o ubistvu Nebojše Krstića, između ostalog i sadašnji predsjednik. Ja sam lično skupljao potpisa ovde i u Beogradu i svi su zaboravili na veliku žrtvu. Zašto kažem žrtvu? Zato što je Nebojša bio svestan svega što se događalo i šta mu se sprema. To mogu da kažem iz prve ruke, jer sam do zadnjeg trenutka, do njegovog postradanja bio sa njim. Šta je razlog i šta je osudilo Nebojšu na sudbinu koju je doživeo? Od 1996. godine neviđenim aktivizmom, upornošću, uspeo je, i dozvolite da kažem u ime svih prisutnih i ljudi koji su zajedno sa njim i sa nama u to vreme radili, uspeli smo da probudimo Srbiju. Njegov veliki uspeh je bio i to da je u časopisu Vojska bio feljton o Svetom kralju Milutinu koji je objavio Nebojša Krstić. Veliki uspeh je bio i to što smo sa omladinom uspeli da uspostavimo komunikaciju na taj način da omladina zatrovana kako tad, tako i sad u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u toj ideologiji koju smo zdušno hteli da prezentujemo, toj simfoniji između crkve i države, počela da vidi i da prepoznaje nekog ko može nešto da uradi i za omladinu, ali prvenstveno za državu. Nažalost, ta država to nije htela. Imali smo omladinske organizacije, studentske organizacije od Svetog Justina Ćelijskog, silnog cara Dušana u Nišu, na Pravnom fakultetu, Dveri i mnoge organizacije poput vaše, koje su paralelno sa Nebojšom i sa političkim aktivizmom širile tu ideju. Ta snaga političkog pokreta Obraz je bila i presuda Nebojše. I kad to pominju i đakon Nenad i doktor Vlada Dimitrijević, ja znam i ubeđen sam da je u pitanju političko ubistvo. Zašto? Vi ste došli u sredu u Niš, mi smo već u četvrtak imali TV nastup na televiziji Pirot. U televiziji koju je samo mesec dana ili dva pre toga obnovio Soroš, gde je Nebojša herojski govorio o svemu, kako je pričao na tribinama, tako i u tom leglu. Jer pazite, ako neko da pare da se nešto obnovi, očekuje verovatno da za uzvrat nešto i dobije. Nebojša je svedočio pravu istinu, srpsku istinu, čak pomenuo i sve te vladare i senke i sve to što je bilo zabranjeno u to vreme. Da vam ne bi oduzimao vreme, truću se da budem kraći od sata, šalim se. Vraćajući se iz Pirota, u sali je prisutan i momak koji je vozio kola, vraćajući se iz Pirota, nas su zaustavili, nismo hteli da idemo na večer, nismo hteli ništa, imao sam predosećaj da će nešto da se desi. I desilo se. Na izlazu iz Pirota nas je zaustavila saobraćajna milicija. Gde ćete, odakle idete, ko ste, šta ste, legitimacije. Sve do momenta dok ispred nas nije prošao kamion sa peskom. Minut iza kamiona nas je pustio, kaže slobodno idite. Ja sam rekao vozaču, mom prijatelju, dragom i saborcu, da ne prelazi 40 km na sat. Jer smo znali čiji je to rukopis, čiji je taj kamion. Bogu hvala, stigli smo u Niš. U subotu je bila opet jedan skup u mesnoj zajednici, gde je Nebojša dobio
plakatu i povelju od kućnog praga, organizacija sa Kosova, i sutradan je bio gost na Kuršumlijskoj televiziji. Kuršumlija nije čula nikad ništa slično, jer sam u telefonskom razgovoru čuo da čak i u restoranu gde su seli posle toga nije mogao da razgovara od ljudi koji su došli da se upoznaju, da čuju o čemu se radi. U ponedeljak smo išli u Nišku banju da razgovaramo sa nekim političkim aktivistima. Ono što tada nismo prihvatili, nismo ni tad. I to je bio možda odlučujući moment kad se videlo da od Nebojše nikad ne može da nastane politikant. Da će misiju koju je preuzeo na sebe i krst koju je poneo nositi do kraja časno i pošteno. Te večeri smo se dogovorili da se sutradan ponovo sastanemo da popričamo nešto. S nama je bio i Milan Živković, koga je neko pozvao na telefon, ja već znam i šta i kako, ali niko o tome nije teo ni da čuje ni da priča, da dođu do Leskovca. Sačekali su ih kod Doljevca, opet je izašao kamion ili kombi, izgurao sa puta i ubijeni su pajserima i palicama. Zašto to kažem? Zato što su mi sutradan odmah javili ujutru rano, ja sam izašao s posla odmah, šta se dogodilo i uspeli smo, dok još možda nije ta magla legla na događaj oko ubistva Nebojše Krstića i nisu uspeli da zatvore sve prozore da se to od prašine i magle ne vidi, došli do autopsijnog nalaza Nebojše Krstića. Čudo je bilo da je autopsiju uradio doktor Radovan Karadžić iz Niške banje. U autopsijnom nalazu je pisalo da je preminuo usled dugotrajnog pritiska na grudni koš i od brojnih udaraca zadobijenih. Nebojšina supruga je dolazila više puta, išli smo u SUP i tražili zvanično izveštaj, nikad nije dostavljen. Mene je zvao načelnik policije iz Doljevca da dođem da razgovaramo, da mi kaže nešto. Dobio sam savet da ne idem, jer je u toj nesreći ubijena i moja sekretarica, Spomenka Đurić, koja je živjela još mesec dana posle toga i uputila poruku preko naših prijatelja da smo ja i, ne mogu da pomenem čoveka, nije sad tu, da smo sledeći. Nisu mogli da zastave ideju koja je nastavila da živi posle Nebojše. Bili smo dobro organizovani, pokret je rastao i ta ponuda koja je tada bila data nama da uđemo sa tim odborima, date meni i tom mom prijatelju, opet u Niškoj banji, da nam garantuju 2 mesta u parlamentu. Nismo o tome uopšte razgovarali, nije bio moment, nismo bili ovlašćeni, obavestili smo naše saborce. Međutim, drugim kanalima do naših saboraca u Beogradu je došla druga poruka. Da smo mi uzeli te mandate za sebe, što nikad niko nije ni pomenuo, niti je ikom palo na pamet. Malo bi to satisfakcija bila za sve što smo u životu zajedno sa Nebojšom radili i zajedno riskirali i šta je on na kraju platio glavom. Ali je to jedan od razloga zbog kojih je obraz posle Nebojše, koji mogu i dalje da radi, koji mogu i dalje na političkoj sceni da znači nešto, da se ugasi, da se izgubi, da se podeli i tako dalje. Puno stvari o Nebojši mogu mnogo lepih da kažem, nemamo mi toliko vremena, samo hoću jedno da kažem. Želim, i ovo što je rekao otac Nenad i ostali, da se istina o pogibiji Nebojše Krstića sazna i sad sam želeo sa vama svim ovde da podelim da i vi sutra svedočite i da pričate drugima, jer je ubijen čovek koji je bio budućnost Srbije. To mogu slobodno da tvrdim. Hvala vam.
Hvala vam, Micko. Da li je možda još neko želeo? Gospodin Dušane. Dame i gospodo, braćo i sestre, pomaže Bog. Ja neću dugo govoriti posle ovakvih lepih reči koje su vam uputili učesnici tribine. Samo ću reći par rečenica. Na našem prošlogodišnjem govoru na parastosu Nebojše Krstića tražili smo i insistirali da posle toliko godina se izvrši istraga i tačno saznanje da li je Nebojša Krstić zaista ubijen ili je to plod saobraćajne nesreće. Ovoga puta smo čuli sve iskaze i pošto se prvi puta ja upoznajem sa ljudima iz monarhističke organizacije, to ponovo apelujemo i molimo, ako imaju bilo kakve moći, da izvrše inicijativu i pokretanje postupka o istrazi pravoj kako je došlo do smrti Nebojše Krstića. Dakle, moguće je pokrenuti postupak, to treba da radi zakonodavna vlast, moguće je obezbediti i sredstva i mislim da oni su u mogućnosti da to mogu da urade, naročito posle svih ovih reči od eminentnih ljudi koje smo čuli i evo kao završna stvar ovo što nam je govorio gospodin Micko. Imam takođe ogromno iskustvo sa Nebojšom Krstićem, neću da vas mučim time. Moja malenkost je bila svojevremeno urednik i voditelj na niškoj televiziji Pravoslavna baština u periodu 1996. do 2000. godine. Vrlo često je dolazio u Niš i bio je veoma drag gost. Na pitanje naše crkvena opština Saborne crkve je imala odobrenje sa blagoslovom tadašnjeg episkopa Irineja da svakom učesniku platimo putne troškove, eventualno noćenje u Nišu i tako dalje. Kad smo mu ponudili da uzme taj honorar koji mu je pripadao, jednostavnim jezikom i vrlo trezveno i smireno je rekao sledeće: ja ne mogu da uzmem taj novac, ja sam Nišlija, došao sam da vidim roditelje, a meni je čast zapravo da učestvujem u takvoj jednoj crkvenoj emisiji. Iza toga sam prisustvovao jednom razgovoru s jednim đakonom u Nišu, naravno čije ime sada neću pominjati. Rasprava je bila žestoka, međutim, njegove su reči opet bile evanđeoske. Ja neću tebe da vređam, jer ti si za mene sveštenik i ja to moram da poštujem. Poštovaću, dakle, stariji si od mene, iako su možda tu bili negde neka generacija i tako dalje. Prvi čovek koji me je uputio na njegovo ime i prezime bio je naš pokojni sveštenik Dušan Stefanović, koji je učestvovao u jednoj emisiji i u kancelariji posle jutarnje molitve ispričao nam je: onako kako je ovaj momak branio srpstvo i crkvu, to još nisam doživeo u životu. Hteo sam, kaže, da ustanem sa stolice, da ga poljubim i da kažem alal mu majka koga je rodila. Mene je zvao Mali i kaže: Mali, pošto ti vodiš ovu emisiju, ja te molim i zapovedam ti kao sveštenik da ga u prvoj emisiji pozoveš. Naravno, tada smo se prvi put upoznali, promenili mnogo razgovora i noćni, kako kaže Vlada Dimitrijević, tada je bio telefon, dakle znalo se da se razgovara od 10 sati uveče, 11 pa do 1, 2 na razne teme, odazivao se vrlo rado i nosio je jednu zaista pozitivnu energiju, zadajući se uvek, dakle, za porodicu, za državu i za crkvu. To jednostavno nije odvajao. To naše prijateljstvo, to naše, sada govorim u lično ime, je kasnije krunisano kumstvom, jer sam ga zamolio da mi krsti ćerku, što je rado učinio. Nažalost, posle par meseci samo je on poginuo i u trenucima kad sam bio u jako teškom položaju, opet je delovao evanđelski, rekavši mi: ne boj se, samo se moli Bogu, istraj, istina će doći do kraja, a ja te neću ostaviti samog, nećeš biti na ulici, imam dobrog prijatelja Milana Živkovića iz Niške banje, rešit ćemo materijalno pitanje i tako dalje. Eto, to je jedan deo samo koji sam hteo da podelim sa vama večeras
a vi ste večeras sa nama ovde kao jedna velika crkvena zajednica, kao hrišćani koji dele vrednosti evanđelske i koji znaju kako se bori i brani lik onaj koji je bio čestit nad čestitim ljudima. Hvala vam, izvinite ako je bilo malo duže. Ako više nema nikoga ko bi želeo da možda doda nešto ovome što smo od Nebojši čuli večeras, ja bih zaključio ovo naše večerašnje sabranje. Zahvaljujem našim uvaženim besednicima, hvala i svima vama koji ste večeras došli da sa nama podelite sećanje na Nebojšu Krstića. Naš Bog je Bog živih, a ne mrtvih, jer svi su u Bogu živi, pa je tako i Nebojša živ. Živ je Bog, živi su i Srbi Božiji, živa je uspomena na Nebojšu, živa je Nebojšina ideja i živeće, a mi ćemo se za to i u buduće boriti. Hvala vam, svako dobro.